Nā, ko ours, not mines. Tētahi kapa whakahe mahi huke kai te wero I te kaunihiraro he o Hauraki. Me tā rātou rihi e whātekau tauteroa, ki tētahi kamupene huke no tā wāhi kia hanga I tētahi maina papa ki te nahere o Wharekirauponga I te tara o I tika Māui. Kai a mare haimona riki, nā whakamahuki. Ko tahi tāra I te tau noiho te uturihi o te whenua ki Waiaua. It's not worth losing te taio for such a fickle business. Kei te tautoko a Nicola toki no te Rōpū Forest bird I te Rōpū apiti hana a ours not mines. E tū nei ki te whakahe I te tūnga o tētahi maina ki tētahi rori puehu noa ki Waiaua. So if you were to go to the place where this road is, where they've had access, it's just the bush. It's not actually a road, but has the same rights as any other road in the country. Ko Nicola toki tētahi o te whātekau mano tāngata I tū porotehi atu I te tiriti kuini I te taurua mano te kau. I think New Zealanders will be getting their walking shoes back on if this kind of activity is going to occur. They claim that it's not touching any conservation land because it's under the ground. Koe nei te kāinga o te pepe ketua āchi e tata kore hāhā nei. That means evolutionary distinct, there's nothing else like it in the world, and globally endangered. And those two factors mean it is the #1 most threatened species with respect to those two things, and only found here in New Zealand, and the majority of that population exactly where they want to put this mine. Ina no atu te roa o te whawhai a te pāpā Morgan kia kaua rawa e tū he maina ki Waiaua, a tai noa ki tōna matenga I te rātau. The last thing that I read to him was the letter that we sent to Oceana Gold and to the council, telling them that we thought that what they were doing was not appropriate, and we asked them to reconsider. Hei te pito tōmua o te tau e tū mai nei puta ai he whakatau a te kōti teitei. Mare haimona riki, te ao mārama. Ai, toro atu mātou o te ao mārama ki te kaunihira arohe o Hauraki, ngari kāre anō rātou kia whakahoki kōrero mai.